Gasroha ya gulis ya sosok. Jadi saya udah ya gulis. Jadi aku di pasar ya gulis dari sini di mana pasar dari lama. Balas orang teh nang dia perono marimanan ketemu apa peluang teh pengajian gereja psikolog apa pun pesantren masa berguna ulumi semua jadi ada misal pasal itu kita sudah konsumsi nang tuh anak misal dua kali melati madutu masuk situ jalawan akhir yang jodoh itu ini dengan pasu-pasu pada masa itu yang dia mah judulnya Rion soalnya tadi pendidikan baru pendidikan lagi di Hurian pas dosa yang dapat ni ada sama-sama di Wazon kalau begini mula salah do asik seorang Hurian yang ani lain pun orang murada ho emosi semua tadi pendidikan lagi jagalah hati orang-orang meraih emosi jadi semua semua perjuangan itu anggo pun mula seruan rodonan akib siap dua kami aku mau pun malam bebas mana asa sangai mereka kamu kalau begini siang dia mah judulnya Rion yang sampai Tuhan mah semua kahir pason jadi ada dokter son masalah di rumah tangga. Cekcok jangan diumbar ke sana ke sini, apalagi ke medsos. Jadi cukup dipendam, bercerita kepada Tuhan maupun suami. Luluson, balas maru muna. Ang luluson na mangulusi dan muna do, ang bolong ulus do di muna tu kanido. Yeso muna tadi tu ada penonku, nanti kan ujur mah juta terbiar. Ya studi ang mga alaka di hutan manang di pangantuan, atau tong manang. Maju tu. Kita mengiris mah atau boleh semua orang berondang di bulan Tuhan. Si dulu anak yang uri di situ baru torok tentang maju di Tuhan. Maju tu. Saat di solo masa tu betian, bahasa mau mengulusan, mengulusan, maju tu. Dia baru musim kami. Gabe. Alaneng rola mit kapariban na, kamu mana awak tulis. Gabe pariban gabe.
baru dengan berbahagia pada Terus Bobby yang kami nekuk kalian semua di itu bulan gua kena nasi lam itu apa kos malam nasi kalau bulan hari nama mengikuti bulan karena ringkat bulan ko ibuin dari dengan oleh karena lega dulu itu sebenarnya ale lega begitu bulan ini bedo lebih misbatak Mulu silamu itu orang ka parang mudo kecilmu pun orang ini sebenarnya kita bakal soal balik barang bayar itu soalnya di Sibata kalau soalnya bejo ekru bekas era wujud kami bercinta pula selama era Romeo dan Juliet do Allah dari Maria selama 7 tahun belumnya itu yo lekku sudah dong baru ina kan masuk ni itu dah ada kalau ni pe kisah naruh bukan itu lulus itu segala sekarang untuk sosial dia itu kan biar jalankan kelas ini ada itu dah nah sorry baru kami kan mana operasi kurang kami lu iya kena kisah Dilota Pradityon Sonang Nuhita Sonang ribu-ribuan dalam nunga Putalap kami nakin nunga ris Sonang namanabur Gagor Sonang Arsuan Yaka hata pasu-pasu na pinasahat ni akan Bunga tubuh akan naman nirohan Suksong lima Sama hari Titiyon Paragani ang buruk ang giat matong yung pinasahan ni sa duhut kalong ni Roha mamasuma-suma amatan na magtulibatagi hamo magkak kumadagi magkak kunantong di muna tujulan na riyon iman dito tunatoktok di baga sa las ni Roha di baga sa nahipason ako sa lubot na buhut di pasu-pasu Tuhan iman dito tulang ala ni ma magkaragani ang buruk yung lubima di iyan akong nani pere nani yung laot na sa dariyon mga takas di na rap kami nakinag sa duhut na manguluho kamu tubagas jorong itu hata di na magalo pasu-pasu patrungan sa hiteo kamu marhite-hite na posona itong las rohanani soang rohani itong masyarakat tarlumubi may diadupan ni Tuhatan nakin di Dr. Pendeta amata pangulan ni Hudirang Pagbimu hot marsidong kuman. Alani ma, alani las ni rohanami.
nakin hubot kami do pere amang guru hardu ebir asahatani na tua naman do konfirma poki bahul patalongan firma to di muna tujuan nyarion luju nang panamotan marhipe ima pere kubawa do pere kubor alani ras kerohanami rodo kami di son mabuat tulus nagajang tulus itoro prabu tangiang nami tu amatan nomor tuli bata anggiat songon torok ni prabu ni lusokma tinoparmu tujuan nyarion pasung-pasung ni amatan nomor tuli bata jala songon gajang ni lusokma gajang ni umurmu pasung-pasung ni amatan nomor tuli bata tuari namang ihutok asa doktor rohon nari sama natami aputa si jolo-jolo tubuh balita pagabe tumunda ko sita doon arimu matu jola keron gabe mo takas no aku masih dulu ni begitu asa tubuh mahariara itu ngato mani huda dua anak mamu dua baru stok kamay to panahit na ito alani dagdag bedo orang nami nami ma ulo si tor prabon asana nadung sen nadung makirat sen nadau nadung sen nadumono dia kapat kang taro alani amam namaru nami orang bro si pangilon nami kahit kamu mah arang-arang gairi di kami asal berprohok kami asal persahatan dulu baca mah jadi ada dewa kamu tulang ini aku nama masalah nama depan kerja nami baik baru sih kami arang gairi Nami yang masih go tetap tigo
ni badia. Tadi bahasa tikyo, sahab mahi tadi kongkong tuhata, saur tu paggabiya, saur mana tu para rasa. Apa dia nami asatina humul tiyo, minan mai tu pakaputan, beda mang dihabis tiyo, lausor hoda mang tu asa tadi. Dinas Nirohata diari nauli diari dari ganon suang somani manang dia mulai kuda iwatokku nayan pita kalau kami selalu hula Indonesia pulo sa masir boro tungsong onoppe di saroro nami marsya tusang mahita yak kapersukia di sonario di raga ni akka ulau nauli ulau nadinggan Bisyalani dilaiku bolosyan kami tulangnya di Barsikiano nasag bona pasugi jalo tuat tatanyangmu nang di Pamidoro hamulo tua mata di bata akka pinokparmon tubuh saluhutna kamu lihat hong mai lae di pasan di bata doi tuhammu Song ani manang dihamu berenami boleh nami di Barsikiano Dinas Nirohat masih yang minam ma song lapat ida tinit tani ulot ta saderio jalo mu mapasu-pasu nasiat bebata atau kamu dibiliki adon Iya mah tutu tulang. Kalau nami sama sila ni na dua tubuh lata tubuhan diduluk tubuh sikor diduluk ni berubah dua tubuhan anak tubuh baru mang dongang rumah sawang dua Iya mah tutu. atur hati di tubuh di lembu atur haduka tubuh di lembu nang sorong dua mau payu di pauku satu namar nini satu namar nono Iya mah tutu. satu Betul. Tubertia dinong di pasar tami saluhun na anon perhitian di pasu-pasu nami sa matunaga biya jala opuni na horat Iya mah tutu. jadi kita sedang nama kita songani manang dia mau permusik nami Jadi sekali satu tulang. nami ada tekas pasar tami perhitian di pasu-pasu nami tekas bay namang hasasahan nai
manat nami di partikiano bedang masih itu dan pedung untuk kasata. Di bulan Naringgano takas marlas ni Rohaida. Maria iya si tutu marhide na marahay basok kita sa luhuna. Lumomi na ni otangmu. Takas sudahamido. Jala hubirek kami. Dos rohamuna na marhula-hula marboru. Marga si bolon. Doho marga na babad. Akay tolay. Dilas ni rohanami. Sa luhun na odoran ni tulak si jalo di timaratku. Upadulong kami no nakanip parumuin ni tangan nami pawalas rohanami. Pos rohanami dang manarita hamoy. Di buwanak ka na tulang mo no nakanin. Eme na marludu. Ang giya matutu. Marhite tangyang ngami. Tutulan na rin. Marludu marihamu sa luhun na yan akon nami marga silo simbolon. Marludu hagabi. Luzu-luzu marihamu nang akabat sa moda. Matutu. Martabadaba na uli, martabadaba na dinggal. Takas sa nari patulungan namin, pita-pita namin at tulebata. Marhite tangyang ngami, ang giat nilo para makatiki na nangro. Ino na dua-dua. Takki mawalang galinggang jara garigi. Tubuan anak na marsangak manyaon. Perekodo borukor. Dohok boruna. Parmas. Jala parede. Matutu tulang. Matutu. Dihalay noto ito. Marhideha perekodo borukor. Ato halupa na patugutugu lombu. Talibasa patugutugu horbo. Pekpeng mau satu na sa urmatua. Pairing-iring anak. Pairing-iring baru. Jagar mau marpaupu. Satu nomor ini. Satu nomor nono. Matutu. Marhitima amak permusik kami. Takpola be, setabi tidak pola. Atak kasugo to kami no. Mololos solok percolong apa sata. Jabe tulang. Ulos panogon non waktu siami tu. Alay sa tabi tulang. Raja nami. Meksiko pa. Percolong masabay kutang mula-mula. Pado mo to sobat-sobat. Marhidima asa upasak tamijo silas ni rohanamion tuberenami do tuburunami baik dawang ma godang manang musik na hobat Por
dapota na pabagano. Miso kamu tutay, dapota muwaltiyo. Marhiti tangyang ngami, tuwak katit kinanayro. Asa di batik ko kuzo, ito pinitabihan. Tusiya mo sa luhod na pamoron na mamarga si Polong Mangalaka. Sa itisima, dapotan. Madudu. Loma masilinsuang, loma na sa dinaporan. Oras mo sa luhod na pamoron na marga si Polong. Natinggal di mo na basogin ng dihuta. Suwag song lima, natinggal di pangarap. Sa isolima, sa tubot niya. Bumapasat kami sila sa nirawan namin. Marhite parbuebi, suwag song ni, ulo si Toro Rabu. Tuzulan na rin, mga sumaso mamatan na martua de bata, sa mamutupang gawian, sa naktupan. Amat parmusing kami, asaw si Pulami Dr. Ragaw, baik daman di kami, si Tio-Tio dohot rasa. Ano panog? Kegarapon, tugas na badan karparanang itima. Terbaik na tayo na tayo. Pos buruhana ang katulang sa lulit. At kasusi mangulog yung pumati. Doon matanyang yung pumati. Ang diya sa lulit na tanyang amin, madyak kong madebata, di Panginoon namin. Ito kadik kinanay ko. Dereno ito buro. Kung pasatabi ulos panon. Manugunawi, manugunadinggan, manugo kapasupaso na maragam mo. Ito kadik kinanay ko. Di juluan ni ulog to. Makoras ni Roha Madihan. Di soal urus panugi si Toro Rabu. Tunggulah kumando. Asabitang narulis tupun na sumorok. Dinulok ni Purbatua. Tuzulan na rin o diferent kuro ni Burukku. Madyak kumagaran. Lumawi pagtadyo muna. Dito hostuhat na madihamu. Anak rilis. Buru Toro. Tumaku na sa tula sa urus. Madudo. Ama parmusik kami. Horo na mga tusis. Horo mamelu. May manahompar. Musik. Lau manogu. Tere namion. Do baru namion. Malate. Aja nak, sekali dah. Tulwari. Tulang. Ya. Turuta, Tulwari. Ya. Laswak lima naksi peritordi diwerekku do diburuk puliso. Katanina bodero na watong kubereno to. Asa firmen na boki baru-baru mapatalo. Firma to timuna na dua berek kudo korupku. Luzu-luzu mariamu pas samuran.
Proyek kamu kebijakan non, abe mengurangi turunan di bawah soras. Baik dukungan, oleh aku beribu itu, papai. Ya. Kalau kau pikir kamu kami murahkan untuk berhubungan. Oh, kalau itu. Horas, horas, horas. Iya, jalan kamu mere. Tasalang berita. Iya, harus jauh ditulang namu to. Oh, itu jauh ditulang ini. Asese manu. Jadi Sadarion macalong pasu-pasu Sia Tuhani tiga rejai Burhat mahon uru Burhat mahon